Dobro večer, narode Božji. Blagoslov Božji i Bog sa nama ovo večer, da ga zajedno svi slavimo, hvalimo i veličamo. Haleluja, amin. Blagoslov Božji svima koji ćete se uključiti da slušate Božju riječ. Slava Bogu za njegovu veliku milost i dobrotu, što možemo i večeras proučavati njegovu svetu riječ. Haleluja, amin. Prijatelji moji, narode Božji, dobro večer. Dobro došli na večerašnju proučavanje riječi Božje. Znači, večeras ćemo proučavati jednu veoma značajnu temu za nas, gdje nam stvarno treba pomoć anđela i sila Duha Svetoga, Božji Duh, da nas vodi i blagoslovi u proučavanju njegove riječi. Haleluja, amin. Oprostite na večerasnom zakašnjenju, no trudio sam se, znači, da vas obavijestim da ću zakasniti večeras, jer pripremao sam dijaslike, za ovu temu, da nam bude jasnije da se to prezentira, znači da se to prezentira sa slikama, sa stihovima, da nam bude jasno. Zato molim vas, oprostite mi što večeras nisam na vreme počeo, ali nadam se da sad nije kasno, u 21:30 što počinemo proučavanje riječi Božji. Nadam se da ćemo ostati do kraja, svi zajednički, da slušamo večeras ovu temu. Haleluja, amin. Evo tu je Jozef Rečić, Dejan Deki, Prele, Lekočaj, blagoslov Božji, dobrodošli. Znači, večeras proučavamo temu koja nosi naslov 7 zla. 7 pečata, 7 truba i 7 čaša sa Božjim gnevom. Ja to zovem skraćeno 7 zla. To su događaji, znači, posljednjih dana, to su događaji posljednjeg vremena koji stvarno trebamo proučati. Nema šale, braćo moja, nema zezanja s ovim događajima koji će se uskoro događati. Ovo što se događa momentalno u svetu, ovo što se događa momentalno sa nama, u našoj koži. Evo tu i Adriana Nikolova, dobrodošla, blagoslov Božji. Evo ja pozivam nekoliko prijatelja, strpite se minut, dva, da podelimo u par grupa. Slava, hvala čast Bogu, dragi prijatelji. Evo tu i Cecil Korni, Raif Sali, dobrodošli, blagoslov Božji. Proučavamo temu 7 zla. To jest, ja sam to skratio, mi proučavamo večeras o 7 pečatima, o 7 trubama i o 7 čaša Božeg gneva. Skraćeno, 7 zla. Nadam se da ćete ostati do kraja da proučavamo ovu temu. Možda će nam trebati 2 ili 3 proučavanja ove teme, ali nadam se da ovo večeras će nam biti kao jedan uvod, kao predjelo, što se kaže, da razumemo i shvatimo u kom vremenu živimo i šta nas uskoro čeka u veoma blizu budućnosti. Hajde da se molimo Bogu. Spiro Trajkovski, dobrodošao brate, Neven Šimac, blagoslov Božji, Muhamed Mustafa Bakrov, Bog da vas blagoslovi, dobrodošli. Proučavamo temu koja nosi naslov 7 zla. Bože veliki, slavni, veličanstveni, slavimo te ovo večer što možemo proučati tvoju reč. Bože mili, daj mi mudrost i razuma kako da ovo obrabotimo, da odradimo, kako ovo da objasnimo, kako ovo da protumačimo, kako ovo da shvatimo šta nas čeka u vreme koje je pred nama. Sigurno ćemo živi biti i da se spremimo za ove događaje koji nam slede. Blagoslovi nas i posveti nas silom Tvoga Duha Svetoga. Tvoji anđeli da budu, molim te, pored nas i sada nas poškropi krvlju Hristom, da budemo sveti i čisti, jer je Isus naša pravda. Haleluja, amin.
Води нас вечерас, Боже наш. Амин. Волимо те, обожавamo те, Отче небески, у Исусу Христу. Амин. Халелуја. Бог да нас благослови и води и посвети и чува. Све што се догаѓа е забранувајќи. Тако е Евангелие по Луци, 21 глава. И кога се тоа све буде догаѓало, сега каже Исус, луѓе ќе умират и од страха од онога што ќе се десити сутра. Луѓе ќе умират и од страха од онога што их чека сутра. Дали то време дошло? Дали то време дошло? Сазначемо. Халелуја. Амин. Пријатели мој, народи Божи, 7 зла, 7 печата, 7 труба, 7 чаша Божјeg гнева. 7 труба и 7 чаша Божјeg гнева су синоним, су две ствари поврзане у едно. Односно, тоа е една ствар објашнена на два начина. То jest, трубе су знаци, аларм да следи зло. Кад затруби труба, онда следи зло. Кад затруби труба, онда следи зло. 7 труба, 7 зла. Док печати су сасвим друга ствар. Значи, 7 труба и 7 зла се дешавају пре крај света. Пре него што буде био крај света. Пре него што буде дошол наш спасител Јешуа Исус Христос на небесима. Со славом великом и величанством. То ќе се, значи, догодити у веома скорој будучности, веома близу, драги мои. Ја верувам да нас деле само години у питање. Деценија нема више. Напишете слободно на коментаре. Шта мислите, дали имамо ми деценија пред нас до Христов доласка, до краја света? Или су питање години? Слободно напишете, према ономе што видимо, према ономе што се догаѓа, према знацима кои се догаѓају написани у Матеј, Лука, Марко, посланици у Стари Завет и така дали, можемо ли препознати знаки Христов доласка? Можемо ли препознати да 7 труба и 7 чаша зла ќе се ускоро догодити и ме ćemo тоа доживети и преживети силом Божом? Халелуја! Мислим на верни народ кој ќе преживети таа зла. Тешко неверници му те дани. Невен каже, то само те знам. Данил Иванов, добродошо, брате. Луѓе мои, пријатели мои, док 7 печата су сасвим друга ствар. Значи, 7 печата су 7 времена. Значи, од Христов узнесуча, па до краја света. И ви знаете, свакако, сваки печат скоро иде са сваком црквом. Знаете, прва црква, но Смирна, Филаделфија, па не знам која сад, не могу се да запамтим по имену. И на крај долази Лаодикеја. Према многим истражувањам познатих теолога, кој наш брат Зоран Марчкич, ми смо веќе при крају шести печат е отворен и ми смо при крају да уđemo у 7 печат. Ја верам да е тако, према знацима што се догаѓају, према сигналима времена. Jer, pazite, dragi moji, malo pre Neven napisao, Neven Šimac samo to zna. Ota zna tačan datum, znači koja godina, koji mesec, koji dan, koji čas i koji minut i sekund. On to točno zna, mi to ne znamo, haleluja, slava Bogu što ne znamo, jer kad bi znali, bili bi prepredeni, to ne bi bilo, znači, ljubavi i iskreno učestvo u Božem delu, nego ono radi interesa, a ta će biti, to će se dogoditi tog dana i kraj. Ali prema znacima, dragi moji, pazite, kad Isus nabrao znake, signale svog dolaska, odnosno signale koji će pokazati da smo blizu njegovog dolaska, znači ne znamo tačan broj, tačnu godinu, ali znamo otprilike je tu, znači uskoro treba doći, nije to uzalud rekao, je tako? Šta je rekao? Prepoznaćete kao što smokva kad počne da pupka, znate da je blizu leto i tako ćete znati moj dolazak. Ajde sada proučimo 7 pečata, 7 truba i 7 čaša Božeg gneva. Vreme je jako blizu, amin. Zuhra, dobrodošla, blagoslov Božji. Prijatelji moji, narode Božji, dobrodošli, podelite na vaš Facebook, pozovite vaše prijatelje da svi zajednički proučamo večeras
Божу реч. Ево, јас сам припремio неке слики да нам буде јаснije, неке библиски стихови, кој што можете, значи, прочитати. Откривение 6 глава, први до други стих, значи Откривение 6, од 1 до 2, и видех кад отвори јагне 1 од 7 печата. Зачух, морамо бити будни, амин, тако е рев. Зачух едно од 4 бича, односно 4 херовима, зависи како кој превод, значи, тоа се уствари правилно превод е 4 херовима, де говори као глас грома, доđи и види, брачо мои сестри, глас као гром, можете то предпоставите šta значи, оно грамлавење слушаш. И видох, и гле, кој биел, и оној кој седжаше на нему имае лук, и njemu се даде венац, и изаđе побеđујучи да победи. Предпоставljam да знате о коме се ту ради, тој е наш пастир Исус Христос, значи, на бели конј јаха и изаđuje да побеđuje као победник, и стварно побеđuje. Значи, тоа е отворање прв печат. И кога се први печат, значи, ломи, тоа се отварен, ми кажем отвори, поломи се, значи, први печат, и онда, кога се тоа догаѓа, Откривение 8 глава 7 стих, дешава се труба да затруби. Откривение 8:7 и првиот анџел затруби и постаде град и оган помешан крвлю и падоше на землю и тречина дрвеća изгоре и сва зелена трава изгоре. Пријател мој, народ Божи, значи ово е прва труба која е јако гласна и пада на дрвеќе, значи пада на зеленило, како да кажем, значи не пада на жива бича, него пада на све оно што е неживо биче, односно на растителни свет, како се каже на српски растителни свет, билни свет, не? Значи, шта каже таму? Паде на землю, каже, та туча, односно град, и шта горе, шта изгоре? Тречина дрва и сва зелена трава изгоре. Немамо извештај да има човечки жртви, него, значи, природа гори. Али не цела, една тречина, брачо ме, тоа е нешто огромно, страшно. Една тречина е 33% површина наша планета. Можете замисли кој е тоа велики дел. Това ме комплет Северна и Јужна Америка. Замислите цела Северна и Јужна Америка у еден дан да изгоре све од тог зла. Шта ќе се страшно догаѓате, а? Македонка, добро дојде, сестро, благослов Божи. Тоа е прва труба и прва чаша зла, драги мои. Ево сега да се подробнije описува, значи, у Откривение. Значи, Откривение, 16 глава, читамо, други стих. Ајде да повеќе мало да се то боле види. Надам се да се, да се тоа боле види. Значи, Откривение 16 глава, други стих. И отиде први и изли чашу свој на землю и постаде зли и љути чир на луѓима кои су имали жиг звери и кои су се клањали сличенени. Сада долазимо на човечка жртва у овом стиху. Мир Божи со тебе, сестро, Евтимче Дмитровски, добро дојде, благослов Божи. Кажу, отишло, значи, пазите, кад труба прва затруби, значи, оно као знак, као аларм, значи, излива се тај град, ватра и гори тречина, значи, 33% планете Земле гори, све зеленило, све биле. Али, исто шта се дешава, пазите, кад труби труба, истовремено се излива чаша гнева, драги мои. Кажи, постаде зли и љути чир на луѓима. Пазите, они не умиру, али, значи, страхоте јаке се дешавају. Богове страшно, каже, и постаде зли и љути чир на луѓима кои су имали шта? Жиг звери. И кои су се клањали кипу незини. Пазите, драги мои. Ове трубе, кои Мики Мерем, добродошо, брате, благослов Божи, кои најавлю, значи, 7 чаша Божи гнева, чаша зла,
Vidite šta se događa. Kome se odnosi ovo? Na neverni svet. Na čovječanstvo koje je postalo nečovječanstvo. Na čovječanstvo koji su postali demoni. Na čovječanstvo koji su dozvolili da se demoniziraju i koji su primili žig zverin. I koji se klanjaju kipu njezinom, dragi moji. Pa sad razmislite šta će sa nama biti ako budemo primili žig zverin, ako budemo slušali državne zakone u svemu što nam nameću da radimo i da živimo, dragi moji. Kad se sukobi, znači zakon građanski protiv Božih zakona, braćo, nema dileme, nema šta da razmišljamo. Bog i amin, nema 2, 3, samo Bog, 1, 2, 3, samo Bog, haleluja. Prijatelji moji, narode Bože, znači, Bog će sačuvati svoj narod još od prvog zla, još od prve trube. Kako, na koji način Bogu je sve moguće, mi sad to ne znamo, ali ćemo najvjerojatnije živi ovo dočekati uskoro. Amin, amin, haleluja, amin. I mi smo dužni upozoriti ovaj svet. Upozorite ovo nečovečanstvo, ove ljudi koji su dozvolili da budu demonizirani ili poludemonizirani, poluopsednuti sa satanom, sa demonima. Da, dragi moji, ljudi, odnosno neljudi, ljudi koji su postali neljudi, koji uživaju u alkoholu, opijaju se, uživaju jednostavno. Ljudi koji uživaju da se unište same sebe sa narkoticima. Ljudi koji uživaju u kockanju, da gube svoj novac tamo, svoj trud i da familije ostanu gladno, kockanje, komar. Ljudi koji živaju u preljubučinskom duhom, jedan dan sa ovom ženom, treći dan sa trećom, peti dan sa petom, ili žene obratno. Ljudi koji su postali ljudi na taj način što su postali toliko nervozni, toliko arogantni, toliko ponosni, toliko gordi, toliko samoljubivi, toliko sebični, će doživjeti ovih 7 zla, dragi moji. To će biti strahote. To neće biti katastrofe. To će biti kataklizme, dragi moji. Katastrofa je nešto lokalno, a kataklizma je nešto interkontinentalno ili kontinentalno. Zavisi sad koji objem, mi ne znamo tačno. Ali Biblija kaže svako zlo, misli se na 6 zla, jer svi znamo šta znači 7 zlo. Vjerujem svi vi koji proučavate Bibliju, možda prvih 6 zla ne znamo sa sigurnošću šta je, gdje je, kako je, ali 7 zlo sigurno znamo. Ajde da vidim, da napišete na komentare. Molim vas, braćo moji sestre, ajde napišite šta mislite, šta je 7 zlo. Šta je 7 zlo, dragi moji? Napišite slovno na komentare, kratko. Miki kaže, i uvijek pišem istinu, ali nema ko nema Božje ljubav, ne može da razume neke stvari. Ajde sada da vidimo šta kaže o drugom pečatu. Dok ja budem govorio o ovome, vi napišite vaš komentar šta mislite, šta je 7 zlo, ako ste proučavali Otkrivenje. Znači, čitamo o drugom pečatu, Otkrivenje 6. glava od 3 do 6, šta kaže tamo. Kad otvori drugi pečat, začuk drugi glas gdje govori, odnosno drugog heruvima gdje govori, dođi i vidi. I izađe drugi konj, riđani, znači ono kao crveno nešto. I onima koji seđaše na njemu dopusti se da uzme mir sa zemlje i da ubija jedan drugoga i dade mu se mač veliki. Ovo je opis ratovanja, dragi moji, da se ubijamo među sebe. Znači, taj jahač, taj koji jaše na konju crveno, znači to je predstavlja krv, znači rat i tako dalje. Počinje rat, vidite, počeo znači u Siriju, počeo tamo Palestina i Izrael, sada u Rusiji i Ukrajini, sada su počeli i Amerika, Izrael i Iran. Šta će sutra, ko će sutra početi, ne znamo, ali bit će još sigurno ratova. I to će biti sve do Hristovog dolaska. Sve do 7 zla. Niko nije napisao šta mislite, šta je 7 zlo. Ne bojte se, slovno napišite, braćo moj, što se stidite, što se ustežete. Napišite šta mislite, šta je 7 zlo prema vašem proučavanju Biblije i shvaćanju Biblije. Ajde, dok budem govorio još malo, molim vas, napišite bar 2-3 od vas. Šta mislite, šta je 7 zlo prema Otkrivenju, prema Bibliji. Šačirović Raza, Bane, dobrodošao, brate. Znači, otvorio se drugi pečat i uzeo se mir sa zemlje
da ubijaju jedan sa drugim. To se već događa, dragi moji, ovih 5-6 godina. Neće više biti mira. Znači, bilo je mira poslije Prvog svjetskog rata 20 godina. Poslije Drugog svjetskog rata bilo je mira koliko? 50 godina, 55. I nema više mira. Od pred 6 godina neće biti mira do Hristovog dolaska. Tako kaže Božja reč. I zatim, dragi moji, čitamo sad o drugom anđelu koji trubi. Znači, druga truba, Otkrivenje 8, od 8 do 9. I drugi anđel zatrubi i ko velika gora ognjem zapalena bačena bi u more. I trećina mora postade krv i umre trećina stvorena što živi u moru i trećina lađa propade. Wow, druga truba, znači. I sad ajde da vidimo šta kaže o čaši. Otkrivenje 16.3, Otkrivenje 16.3, znači druga čaša zla. I drugi anđel izli čašu svoju u more i postade krv od mrtvaca i svaka duša živa umre u moru. Vidite koliko su povezane, znači čaše i trube. Vidite, drugi anđel zatrubi, kao velika, znači nešto kao velika gora, ognjem zapaljena, bačena bi u more i trećina mora postade krv. I umre trećina stvorena što živi u moru i trećina lađa propade, a u čašama daje drugi opis, odnosno sličan, sinonim. I drugi anđel izli čašu svoju more i postade krv kao od mrtvaca i svaka duša živa umre u more. Znači, dešava se užas sa morem, sa okeanima, sa morinama, ne znam, braćo moje, kako će to izgledati, kakva je to strahota, kakva je to kataklizma. Ponovo trećina. Ajde, recimo, Tihi okean će postati grobnica za sve mornare, za sve ribe, kitove, ne znam šta sve živi tamo. Dovršila se Božja tajna. Aha, Cecil kaže, ok. Miki kaže, pazite, kad neki čovjek sa mržnjom vam se približi, on želi vam da ubaci ta mržnja zlo. Šta treba da činite? Ok, upravo se, brate, napiši nam šta treba činiti. Dragi moji, evo Cecil je napisano, znači dovršila se Božja tajna. 7. zlo za svakog ko ljubi Boga, za svakog ko ima iskrenu dušu, iskreno srce, je večni život, dolazi Isus Hristos. 7. zlo je dolazak Isusa Hrista, dragi moji, kraj sveta. 7. zlo je u stvari za vernike spasenje i večni život, a za zle ljude, za ljude koji budu ostali zli, za ljude koji budu ostali demonizirani, to će biti kraj sveta i večno uništenje, dragi moji. Strašno i žalosno, ne? Jel tako? To je 7. zlo. Dragi moji, vi vidite koji stres, koja trema, koji strah se već dešava, šta je počela Amerika da ratuje, Amerika i Izrael protiv Irana. Poskupilo sve, i gorivo i hrana, i još će biti skuplje. Bog da nas čuva, Bog da nas štiti, Bog da nam da naše potrebe za sve one koji ljube Boga, pogotovo za decu i za decu nevernih. Deca su nevina. Dragi moji, želio bih da vam kažem, bit će bolje sada, ne bojte se, za 2 mjeseca, godinu, 2, bit će bolji život. To je laž, dragi moji, prema Bibliji. Nema bolje sve do Hristovog dolaska. Sve gori i gore će biti. Kad bude došao Hristos, onda će biti bolje. To je radosna vest koja vam mogu reći. 7. zlo, Hristov dolazak će biti bolje. I tada će nam sinuti sunce, tada će nam biti milina živjeti, dragi moji. Mir, ljubav, sve ono što nam ovdje nedostaje i šta ne može da uspe, jer smo previše sebični, tako. Šta dalje od te osobe, tako je, brate moji. Sada, trubi treći anđel, treća truba, i treći anđel zatrubi, pade s neba velika zvezda koja je gorela kao bakra. I pade na trećinu reka na izvore voda i ime je zvezdi pelin i trećina voda postade pelin i mnogi ljudi pomreše od vode jer postadoše gorke. Dragi moji, ne znam sada, ne mogu sa sigurnošću da vam kažem šta se misli u Otkrivenju 8. glava 10, 11 stih. Da li je to simbolika, da li je to direktno, ali mislim, verujem da će nešto se desiti sa vodom. Da li će to biti prirodna pojava ili ponovo će čovjek biti kriv? Pazite, ja lično smatram, proučavajući Bibliju,
включаjući događaje i nauku i tehniku, eksperimente što rade sa svetom, sa planetom, sa atmosferom, sa stratosferom i tako dalje, ozon i ovo. Sve ove atomske ili nuklearne probe što su izvršile, hidrogenske bombe, termonuklearne bombe, šta znam ja, viruse i tako dalje, i tako dalje. Ja vjerujem da će 6 zla čaša sa zlo, znači skraćeno 6 zla, biti čovječki resurs, izvor za ovih 6 zla. Čovjek je odgovoran za ovih 100-150 godina što sve zagađujemo, uništivamo, stvaramo nešto što je nenormalno. To će nam se vratiti na glavu. Odnosno, ako ste gledali filmovi Rat zvezda, znate jedan deo se zove Imperija uzvraća udarac. To će se nama desiti na drugi način. Zemlja uzvraća udarac. Planeta Zemlja, svet Zemlja uzvraća udarac čovječanstvo koje je nanio zemlji. Jednostavno će se sve poremetiti i to će nam se vratiti u vidu 6 zla. Sad ne znam da li se slažete, ali razmislite o ovome. Mi smo ušli u finalnu krizu, tako je, to je istina. To je velika istina, draga sestra, Bog da te blagoslovi. Biće još gore. Ajde sad čitamo dalje. Otkrivenje znači 6. glava 5. do 6. stih. Otkrivenje 6. glava 5. do 6. stih kaže ovako. I kad otvori treći pečat, začuh treće biće, odnosno treći herovim, gdje govori dođi vidi. I vidih gle kojen vranac i onaj koji seđa se na njemu imao je vagu u ruci svoji i začuh kao glas između 4 herovima gdje govore to i to za denar, ono za denar, i ulje vina neće biti i ulja i vina neće ni biti. Vidite, dragi moji, šta se sad događa? Ovdje se događa jedno merenje. Ovo znači vagu, znači ima je vagu, kantar, znači meri se nešto. Znači meri se čovječanstvo. Pazite, ja vjerujem do trećeg pečata Bog će neobraćenom svetu, pazite, ne nama koji smo već sa Biblijom u rukama, ne nama koji već znamo proročanstva Biblije, ne nama koji verujemo u Bibliju, ali u to vrijeme će biti dato vrijeme milosti do trećeg pečata kao dodatno, kao druga šansa, posebna šansa, otpalom svetu, otpalom čovječanstvu od Boga, čovječanstvo koje je dozvolilo da ih zavede Satana, da vidi prva 2 zla, da bi se pokajali i obratili, ali tako? Znači, neće umriti niko do trećeg zla, prvi, drugo zlo, znači to je kao jedna opomena, to je kao jedna vrsta alarma, osvestite se, probudite se, vidite, Bog postoji, vidite šta se događa. Naravno, svi će onda uzeti Bibliju, svi će se obratiti nama koji čitamo Sveto pismo. Dajte, čitajte šta će se dogoditi. Mi ćemo upravo čitati to što se događa, kako se izlivaju 6 zla, odnosno 7 zla na zemlju, na čovječanstvo. Vjerujem da će mnogi se obratiti, amin, dao Bog. Nadam se, vjerujem, ne mogu reći vjerujem, nadam se. Ali Biblija kaže nešto strašno, ne znam, braćo moja. Tamo kaže, psovali su Bogu umjesto da se pokaju obrati. Čitat ćemo dalje tome. Čitamo, znači, sada Otkrivenje, 16. glava, od 4. do 7. stih. Otkrivenje, 16. glava, od 4. do 7. stih. I treći izlič čašu svoju na reke i na izvore vodeni i postade krv. Sjećate se na šta vas ovo posjeća, na šta ovo asocira? Pa Mojsije i Aron kad su ranili Nil, kad su ga napravili, odnosno Bog je to napravio, postoje krv. Vidite sada ista stvar. Kaže, anđu izli su čašu zla na reke, na izvore vode, pazite, i na reke i na izvore vodene i postali su krv. Ovo će biti strahota, dragi moji. I začuh anđela voda gdje govori, pravedan si, Gospodine, koji jesi, koji beše, ti sveti, što si ovako sudio, jer proliše krv svetih i proroki, zato si im krv dao da piju, to su zaslužili. Začuh jednoga gdje iz žrtvenika govori, da, Gospodine Bože svemoćni, istiniti su i pravedni tvoji sudovi. Vidite, dragi moji, znači, do trećeg zla vjerujem da će mnogi imati drugu šansu ili posebnu šansu da se pokaju. Miki piše, kako si pao s neba zvezdu danice zoren sine, kako si izbačio na zemlju ti koji si lišio narodu, tako je, to se odnosi na nekadašnjeg Lucifera,
nažalost, današnjeg satana. Prijatelj moj, narod Boži, ovo je znači posljednji kako se kaže na svoj hrvatski, posljednji poziv, znači posljednji poziv otpalom čovječanstvu koje je otpalo od Boga, koje se udaljilo od Boga, a približilo neprijatelju, posljednji poziv da se pokaju i obratuju kad budu vidjeli ova prva strašna 3 zla. Da, dragi moji, ova prva 3 zla će biti strašna i užasna i mi se moramo pripremiti za te događaje. I mi moramo pripremiti narod koji ne zna za ovo, dragi moji. Recite mi, ko od svjetskih ljudi zna za 6 zla, odnosno za 7 zla? Hajde, recite mi, 9 milijardi stanovnika ima na zemlji. Koliko procenata ili koliko milijardi ljudi znaju da će se uskoro na ovom svijetu izliti 7 Božjeg zla? Ajde, recite mi, dragi moji. Možemo li reći uopšte? Na koliki broj ljudi smo mi svjedočili o ovim događajima? O događajima koji će uskoro zbiti na ovom svijetu. Koji će se zbiti sa nama. I mi ćemo biti u tome. Ali nas se neće dotići. Haleluja. To je Božje obećanje. Tako? Sada čitamo 4. pečat. Kaže sljedeće. I kad otvori 4. pečat, začur glas 4. heruvima gdje govori, dođi vidi. I vide, gle, konj sivac. I onome koji sedeše na njemu bio je ime smrt. Slušate li ovo? Ko je na 4. konju? Smrt. I podzemlje pratilo ga. I njemu se dade vlast nad 4. delom zemlje da ubija mačem i glađom i kugom. Kad se kaže kuga, znači to se misli na viruse, zarazne bolesti i zverima zemaljskim. Vidite li ovo, dragi moji? Vidite li ovo proročanstvo? Vidite li, čitate li ovo, slušate li ovo? Čitate li uopšte otkrivenje, dragi moji? Otkrivenje Danilo se treba proučavati u ovim posljednjim danima, u ovim posljednjim godinama istorije zemlje, da bi znali šta da kažemo ljudima. Mi kaže otkrivenje, priča se o ovim, se pokazuje da će mnogi čvrsti vjeruju, udostojivši su to vrijeme proročkog dara biti pobijeni od strane đavolovih slugu. Nažalost, ili da li će im u tome pomagati kamenosrni jevreji koji odbacuju propovjed božanskih proroka i opravdaju njihovo ubijanje, kao što je njima rekao Gospod da zidajući grobnice prorocima odobravaju njihovo ubijanje. Tako mi ni polovina ljudi ne znaju, nažalost. Bog da te blagoslovi, Danijele, za ovaj odgovor. Vi koji večera slušate, vi koji ćete slušati sutra, preko sutra, posle 2 sedmice, posle mjesec dana ili ne znam koliko vremena. Evo, Danijel nam je dao jedan žalosni, ali istiniti odgovor. Ni polovina čovječanstva ne zna o ovom šta će se dogoditi uskoro s njima. Od koga će se tražiti krv njihova? Od koga će se tražiti odgovor za ovo neznanje među ljudima? Od nas koji znamo, koji čitamo Sveto pismo, koji vjerujemo u Sveto pismo, dragi moji, moramo govoriti u čovječanstvo šta ih čeka. Ko nam je zatvorio usta, dragi moji? Vrata za propovedanje evanđelja Božeg kao nikada ranije su otvorena. Kao nikada ranije imamo blagoslov. Vidite sad, 10-12 godina romska Biblija nije mogla da vidi sunčani dan. Odjedanput naš Bog preko Sese Korni, pa onda došli i Prelja, pa Dijana, pa nekoliko nas, štampali smo romsku Bibliju. To je Božja volja, dragi moji, jer je Bog otvorio širom vrata da se propoveda na svaki jezik, svakom narodu. Molio sam se Bogu, govorio sam sa sestrom Dijanom, znate ko je Dijana, znači ona je iz Đakova, iz Đakovice, iz Kosovo. Ona sa nama znači propoveda kad imamo evangelizacije za albanski narod, na albanski jezik, jer ona je Albanka. I sad govorimo kako šta da napravimo, nemamo više knjiga na albanski jezik. Ove sezone, ovog leta, imat ćemo evangelizacije u Makedoniju, zapadnu i severnu Makedoniju. Znači idemo u Kumanovo, odnosno prvo počnemo sa Skopje, tamo ima najviše broj Albanaca. Znači Skopje, pa Kumanovo, pa Tetov, pa Gostor, pa Kičevo, Debar, odnosno Struga, 7 gradova
u Makedoniji ćemo evangelizirati na albanski jezik, dragi moji. Pa tamo nam treba knjige. I javio se Prelja da je nam 3000 knjiga, halelujah. Onda još jedan brat iz Srbije, 1000 knjiga daje nam velika borba. Bog da vas blagoslovi, braćo. Veličanstveno, mi nemamo taj novac, nemamo ništa, odjedanput Bog potkrije neku braću da oni nemaju višetak, oni ne idu od svog višetka, nego od onoga što imaju, hoće da slave Boga. Onaj koji ima suviše novca, on ne da ni ništa, braćo moja. Retki su to, retki, veoma retki. Slava Bogu, ima ih, ali veoma retko. I sada, kad je Bog otvorio vrata propovedajna, ko nam zatvori usta, ko nam zatvori ruke i noge da sedemo kući i čekamo te, Hriste, mi dođi ti. Čekaj ti, Hrista, čekaj samo tako kući, sedići, ništa ne radići za Boga. Razmisli da li ćeš biti spasen, dragi moji. Nema veze koje verske denominacije si. Mi, hrišćani, imamo preko 320 hrišćanskih denominacija, odnosno crkava, odnosno organizacije crkvenih. Meni ne interesira da se ti zoveš Nova Apostolac kao brat Miki, on je moj lični prijatelj od detinjstva, Nova Apostolac kao ja adventista, musliman, pravoslavac, katolik, Jehovin svedok, baptista, metodista, evanđelista, ne znam koja crkva, ne znam koja. Za mene postoji samo dve religije, dve vere. Božji ljudi i satanini ljudi. Božja deca i satanska deca. Da li sam upravo? I sad, vi koji ste Božja deca, ko vas je vezao lancima da ne upozorimo narod, dragi moji, da ne svedočimo, da ne propodamo? Mi kaže tako i 100% istina, mnogi čitaju možda ali malo razumeju. Nažalost. Dragi moji prijatelji moji narodi Boži, ajde da sada čitamo o 4. trubi, Otkrivljenje 8. glava i 4. anđeo zatrubi. Sada ovo je strašno, dragi moji. Ovdje već počine strahote i užasce, velike strahote i užasce. I udarena biti 1/3 sunca, 1/3 meseca, 1/3 zvezda. Da pomrača 1/3 njihova, znači 30% će se smanjiti svetlost sunčeva i sve, i zvezda i meseca. I 1/3 dana da nas svetli, tako i noć. I videh i začuh glas jednog orla, gde leti postrah neba, vičući glasom velikim, jao, ili teško onima koji živi na zemlji od ostalih truba trojice anđela koji će još trubiti. Slušate li, dragi moji, šta kaže Otkrivenje 8. glava i onda čitamo o toj 4. čaši zla, dragi moji. Otkrivenje 16. glava od 8. do 9. stih. Otkrivenje 16 od 8 do 9. Slušajte šta kaže Božja reč. I 4. izli čašu svoju na sunce. Vidite kako su povezane trube sa čašama zla. I dano mu je da pali ljude ognjem. Samo ovdje sad u čašama zla objašnjuje mnogo jasnije, mnogo dublje. Znači, dano mu je da pali ljude ognjem. I opališe se ljudi od velike žege. I šta sam malo pre rekao? Gledaju prethodna 3 zla. I sad dolazi 4. zlo, umjesto da kaže Bože oprosti, Bože kajemo se. Šta kaže Božja reč? I psovaše ime Boga koji ima vlast nad zlima ovima i ne pokajaše se da mu dadu slavu. Koja strahota i užas, dragi moji. Sunce će da peče, dragi moji. Sunce će da peče. Vidite kad ima 40-50 stepeni koliko je toplo. Ok, podnošljivo je. Ali zamislite 60-70 stepeni kad bude bilo. Sad ja pretpostavljam, možda će biti manje, možda više. Evo 60 stepeni, ne mora više. Kako će to peći, da li će moći neko raditi danju? Šta će biti sa biljnim svetim od onoga što bude ostalo od prva 3 zla? Da li će retko će koje drveće ili retko koja trava ili žbun će ostati čitav zelen? Dragi moji, planeta Zemlja, ovaj svet ne ide ka boljem životu. Sjećate se, mi koji smo stari Jugosloveni, postojala je serija Bolji život. Ja volim život, bolji život. Ko ne voli? Ali čovječanstvo, vidite šta kaže ovdje, okrenut ću ponovo kameru. 4. izli čašu na sunce,
пече, пали люди огнем, опалише се люди. И šta раду? Уместо да се покај, уместо да позивају Бога, да се моле, он šta каже? Псоваше име Бога и не покајаше се му да му дану славу. Ово е страшно и ужасно, драги мои. Мики каже тако, брат вели. Бог е створа човек, а не религија. Тако е, брате Мики. Халелујах. Свако ко веру Бога, он е мој брат. Амин. Без разлики кој е што, важно е да прифати Бог. Бог е еден, Бог е Отец и наш Творител. Амин. Тако е, брате мој. Каш му Мухарем, добродошо, брате. Благослов Божи. Пријатели мои, сте ли читали Откровение сада 16 глава од 8 до 9 стих? Šta sam malo pre rekao? Bog dozvoljava prva 3 zla da se izljevaju na čovečanstvo, a sva ova 6 zla su ih prouzrikovali ljudi, čovečanstvo, sa svojim tehnikom i sa svojim dostigničima, sa svojim eksperimentima, bla 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 i tako dalje. Bog dozvoljava, znači, prva 3 zla nisu tako, da kažemo, jaki, užasni da unište sve. Onda dopušta 4. zlo, stvarno, koji ubija ljudi, ubija čovečanstvo, dozvoljava, znači, da se dešava nešto sa suncem ili sa našom atmosferom zbog zračenja, ima neke zraci koje sunce pušta, ultravioletove zraci, pa i šta znam, još ima svega toga, sad neću u ovu nauku da uđem, nisam naučnik. Tomislav Terzin možda bi to super objasnio, naš brat iz Kanade. Zrači će i prouzrokovat će da dođe do velike žege, velike temperature, ne znam, 60 stepenja, mislim da je dovoljno da počne ljudi da gorimo i da bude užas. Da bude užas, dragi moji, bit će toga. Ali najstrašnije, još strašnije od toga je što ljudi psovaju Boga i ne kaje se za sve što se umjesto da kaže Bože, prosti, grešili smo, stvarno, kajemo se, oprosti nam. Ne, kakvi kajne, nema kajne tu, nema poniženja, vidite. Cecil kaže, bez sunčane svetlosti je naš kraj u suprotnostom, kad budu žarena vatra, stanošte je blizu kraj. Nažalost, Miki kaže, možda će ljudi biti spaleni žegom veštačkog, sunca. Tako je, pa ja šta kažem, čovjek je taj koji će prozrikovati ova zla, Miki. Da li me razumeš? Znači, mi sa našim eksperimentima, sa našim dostigničim tehnike ćemo uraditi ova zla. I žvalama zauzda one koji mu se pokoru. Tako je, brate moj, Psalam 32.9, kako bi se obratili pokajanju, iako će oni dostići dubinu zla i svojim iskvarenim mnenjem neće biti rukovođeni kao obraćenom, nego kao huljenu, to je strašno. Možda sunce označuje tog dana u vreme kojeg će oni koji su zaslužili zlo biti paleni žegom iskušenja. Možda, kako bi osjetivši patnje omrzli njihov izvor, greh. Može biti i simbolički i direktno proročanstvo, može biti oba dva ili jedno. Tako je, brati moj, Bog da te blagoslovi, haleluja, dragi moji prijatelji, moj narod Božji. Onda čitamo o 5. pečatu. Ne znam da li možete pročitati, ovdje sam stavio malo slova, jer takva je slika. Otkrivenje 6. glava 9 do 11 kaže, i otvori 5. pečat i videh pod žrtvenikom duše onih koji su bili pobijeni zbog reči Božje, zbog svjedočanstva koji su dali. Povikaše glasom velikim, govoreći, dokle, Gospodine sveti i istinite, ne sudiš i ne osvetiš krv naše na onima što stanuju na zemlji. Dokle, kaže, dok se svakome od njih ne dele haline belne reči nemaju, neka se strpe, znači dok ne budemo opravdani, dragi moji, na nebeskom sudu, jer Hristos se sada usveti na svenitinima i on opravdava naše grehe, briše naše grehe svojom krvlju, svakome koji je pokajan i obraćen ka Bogu. Olgu Rošović, dobrodošla, sestro, blagoslov Bože, Bog da te blagoslovi, budi sa nama do kraja. Zatim, dragi moji, čitamo o 5. pečatu, Otkrivenje 6. glava, od 6 do 12, neću sad sve da čitam. Znači, tu čuje se jedan glas, kaže, začu glas između 4 heruvima gdje govori. Pazite, sad ovdje u 5. pečatu ne govori više heruvim, nego neko sasvim treći, ne znam. To i to kaže, bit će ovoliko, koštat će ovoliko i onda kaže, dođi, vide. I vide, znači, kad se otvori 5. pečat, šta se događa, kako se događa, znači, dobiju haline bele i na kraj idemo na 6. pečat, Otkrivenje 16, od 12 do 16, Otkrivenje 16, od 12 do 16, znači, i videh kad otvori 6. pečat i gleda, zemlja se potrese vrlo. Sunce je postalo crno kao vreća, sav mesec postade kao krv.
Звезде небески падоше на землю, кога што смока одбачува своje незреле плодове. И небе се измачи као книга, кај се сави и свака гори оток с места се својот покронеше. И кралеви земалски кнезови, весковеđи, богаташи и силници, и сваки роб и слободнак се сакреше по шпилям и печенима говореći: падните на нас, сакрите нас од лицега онога кој седи на престолу и од гнева јагнетова. Халелуја, драги мои. Овде сад у шестом печату идемо у, значи, шести печат, седма труба и седмо зло су поврзани. Значи, у шестом печату се описува Христов долазак. Ѓурѓа Петруш, добродошла. Интересно, не знам зашто, како по неки пут ова пророчанства не иду, значи, хронолошким редом, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, него 1, 2, 3, 5, 7, па 4, па 6. Зашто тако, не знам, Бог зна, неговето тајна. Значи, зато сад повезем седми печат, да се то надовезе, значи, да нам буде јаснije. Значи, седми печат, Откривение 8 од 1 до 6, овако каже: и кад отвори седми печат, настаде тишина на небо. Едно пола сата. И видих 7 анđела, кои стајаха пред Богом, и даде им се 7 труба. Видите, значи, у седмом печату, драги мои, почину шта? Почину 7 зла. А као што сам на почетку рекол, ми смо веќе на крају шестог печат. Ми смо у шестом печату и он е при крају. Значи, седми печат само што се nije поломио. Седми печат е при крају да се отворено се, да се поломи, да се отвори тај печат. О, люди мои, пријатели мои, јузе анđел кадионици напуни огна жртвеник и баци где на земљу и настадаше гласови, громови, семајне, мујни и потрес. И 7 анđела кои су имали 7 труба, припремаше се да трубе. Халелуја. Видите како Бог нам објашнува ствари, драги мои. У седмом печату, значи, почине прва труба, друга труба, трета труба, прво зло, друго зло, трето зло и тако дале до седмог зла. Ние живимо при крају шестог печат. Ускоро ќе да се поломи седми печат, драги мои. Кај ќе то бити? Шта мислите? Јел има пуно времена. Па кога се заврши проповедање речи Божи, Матеј 24:14, проповедат ќе се по целом свету, свим народима, свим језицима, свим колинима, за сведочанство. Ми проповедамо и знамо да више од 90% луѓе кои нас слушају е за сведочанство, не за спасење, јер не желе Христа, не желе спасење, не желе вечни живот, не желе оправдање, не желе Христов крв. Слушају, знају, значи за спасење, значи за Христов долазак, значи тоа се зове сведочанство, значи, али не прихвачају спасење. И управо се те догаѓа, управо се сада проповеда као никада ранije. Не као црквена организација, не као деноминација, поединци, драги мои. Ниједна црква не иде организирано, јуриш напред. Ретки се као црква што е у Кюстен, као бугарски цркви. Говорим поготово за моју адвентистичку цркву, значи стварно иду масовно, заедно, можда не 100%, али 90% верники иду, евангелизирају, значи, одржава евангелизација као ми, као свадба, не са великим звучением. Начело е нихов пастор, проповедник, а и за нега старешни и све остало, драги мои. Али тоа е веома велика реткост. Не све бугарски цркви, неколико нив. А да не говорим о екс-Југославија, да не говорим о западном свету, овде у Европи, по Европска унија, само поединци. Ускоро ќе се поломити седми печат, брате мој, сестро моја. Ускоро ќе седма труба да затруби. Откривение 11 од 15 до 18. Откривение 11 од 15 до 18. Седма труба и седми анđел затруби и постадаше велики гласови у небу говоречи: постаде кралество света Господина нашега Христа и негова и кралева ќе у веке векова. И 24 старешине кои седжаха пред Богом на престолот својим падоше на лица своји, поклонеше се Богу говоречи: захвалимо те, Господине Боже свемошни, кој јеси, кој беше, кој ćeš дочи, што се узео свој велику моќ и за кралево. Изнабоште се разгневиш и доđe гнев твој и време да се суди мртвима
и да се дадне плача слугама Твоим, пророцima и светима и онима кои се бои имена Твоега, малима и великима, и да се погубе кои уништавају или кваре землю. Драги мои, седма труба, седмо зло означавају Христов долазак нашег Господа Јехове Бога Исуса Христа. Халелуја, амин. Никад не питајте јеси ли спремен за Христов долазак, него питање треба бити јеси се одлучио за Христов долазак, да будеш со ним, да идеш со ним, да будеш негов. Јеси ли се одлучио за Христа? Драги мои, тоа е право питање. Јеси се одлучио за Христа? Ако си се одлучио, ти ćeš сведочити данас о свим овим догаđајima, поготово о Христом доласку. Време доласка антихристови, када ќе према пророчанствима збити овакви слични несечи, ради тога се можда луѓе измислиши, че онима не би одрекли мучење на тако е, брате мои. Вавилонска кула некад, а данас е у парламент, тако е, брате мои. Слично е као Вавилонска кула, јас сам лично видео, био сам тој у Страсбургу. Да прочитам негов коментар. Зграда е данашни Вавилон што унишува свети народ, тако е, брате мои. Ајде сега да читамо поново о седмом злу. Као злу значи чаша зла, седма чаша зла, шта каже Божа реч. И седми изли чашу свој у воздух, значи у атмосферу. И израđe велики глас из храма од престола говоречи, односно на небо, не свршено или завршено е. И настадоше мујни гласови, громови, би велики потрес земле какав никад не би. Откако су људи на земли, толики потрес тако велики. Ка се буде десло Христов долазак, такав земјотрес ќе бити по целој планете, драги мои. Вау! И град велики раздели се на три дела. Тај град велики, знаете, значи кој е, као што е мало пре Мики напоменува, Вавилон велики, спомenu се пред Богом да му дадну чашу вина лютога гнева својега и сви отоци исчезноси и горе се не наđоше. И град велики као таленат паде с неба на луѓе и луѓе се псовали Бога због зла од града јер е било изврано велико. Слушате ли, драги мои, поново, псовали Бога. Уместо да кажу Боже, прости нам, сагрешили смо, они псовају Бога, постали су непријатели Божи, затоа што нису дали место Духот Светому, затоа што су сваки дан вршили хулу на Духа Светога, нису давали да Дух Свети води, драги мои, зидали су зид измеѓу себе и Божиот Духа, и затоа више не вреди никакав позив, ништа да их спаси. Пријатели мои, према Данило, пророчанство, 2 глава, сан Навуходоносора, сечате се, ускоро ќе се камен одвалити и пасти на стопала тог кипа кој е видео у сну цар Навуходоносор. Таа стопала представлjaју Европску унију и ми смо при крају да се то пророчанство оствари. Халелуја, амин. Драги мои, скоро Христос долази на облацима со силом, великом славом. Тоа е седмо зло, тоа е седма труба, тоа е седми печат, драги мои. Христов долазак Јехове Бога, наш Спасител Исус Христос. Веруете ли у ово, драги мои? Постоje две чаше, Божја чаша и сатанска чаша. Чаша спасена, кој што можете видите на слици, чаша спасена, ви знаете, тоа асоцира крв Христову, свету вечеру, кад имамо, значи, свету вечеру, увек да се сетимо за него крв кој е пролил за нас на крсту Голготе. Сирета, добродошла, Бог да те благослови, сестро. И друга чаша зла, кои су пили целог свог живота вино блуда, вино заблуде, вино неморала, и на крај ќе бити пошкропljeni својом крвлю, не ќе бити Христова крв на них, njihov nemoralni, zabludeli život će ih odneti u večnu propast, jer su psovali Boga i ne pokajaše se od zla koji su vidjeli pred svojim očima. Pečati se otvaraju, dragi moji, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi smo u 6. pečatu pri kraju i skoro će da se otvori 7. pečat, da se polomi 7. pečat i onda se dešava, znači, Hristov dolazak, odnosno 7 zla
prethodaju, odnosno 6 zla, 7 zlo je za ovaj sve zlo, a to je Hristov dolazak. I zato, dragi moji, ko nikada ranije, mi moramo ostvarivati proročanstvo iz Otkrivenja, gde je 7. glava, gde piše da anđeo leteše posred neba ili na nebesima i silnom glasom vikao: pokajte se, obratite se, bojte se Boga i dajte mu slavu i čast, jer dođe sud njegova. Anđeli će uskoro izliti 7 zla na ovu planetu, dragi moji. Jesmo li spremni? Jesmo li se odlučili slediti Hrista? Hoćemo li slediti našeg spasitelja ili hoćemo slediti naše želje koje nas vodu u večnu propast, želje ovoga sveta, želje koji su protivno Božoj voli? Prijatelji moji, narode Božji, jesmo li odlučili slediti Hrista? Kako da znamo da su se pečati otvorili? Kako znati? Prema znacima, prema istorijskim događajima, prema treba se proučavati, sirete, znači, kad završim propoved možeš gledati snimak, ali mi trebamo najmanje još 2-3 puta, ja sam na početku napomenuo, znači najmanje još 2-3 puta da proučavamo pravo i sirete, znači kako da znamo kad je bio prvi pečat, kako se otvorio, šta znači. To su duboke teme. Vidjet ćemo, molit ću se Bogu da li da to uradimo ili kako da uradimo ako to uradimo, jer to su stvari stvarno jako teološke stvari koji stvarno treba čovjek duboko da uđe u njih, da su u dubi, pa da ih razume silom Duha Božega, haleluja. Prijatelji moji, bilo kako bilo, eto, ne moramo verovati da je 6. pečat i da će se uskoro ostvariti 7. pečat. Onda verujemo onim jasnim znacima, Matej 24, Luka 13. glava, Marko 13. glava, Luka 21. glava i još ostale spise u Novom Zavetu, a kao i u Starom Zavetu imamo stihove. Prema znacima, šta je rekao Isus? Prema znacima značite da li je kraj blizu ili ne. Ono što se događa, mi vidimo, bezakonje je postalo veliko. Šta znači bezakonje? Znači živjeti nemoralni život, živjeti bez ograničenja. Šta je najveće zlo? Nadam se da će ta osoba, možda je večeras tu prisutna, ne znam, možda će sutra gledati snimak, reprizu ove propovedi. A i mnogo njih, ne samo jedna, mnogo njih non stop, mi nismo pod zakonom, mi smo slobodni, mi živimo, nas ne spašava zakon. A to oni govore o nama, koji uvijek uzdižemo zakon Božji, 10 svetih Božjih zapovesti. Pa mi nikad nismo rekli da će nas držane 10 svetih Božjih zapovesti spasiti. Jeste li to čuli nekad od mene ili nekog mojih braća i sestara? Mi nikad ne govorimo nas će spasiti držanje zakona. Pa ko drži zakon savršen ko što treba da ga drži 100%? Ne postoji takav, jedan jedini, Ješua Isus Hristos. On je za nas spasenje. On je naš pastor, on je za nas držao zakon. Ali to ne znači da sad mi možemo ljuditi govoriti gotovo više nismo mi po zakonu. Čovječe, pa da li ti dalje ubijaš? Pa ne. Pa želiš da vršiš preljube? Pa ne. Pa želiš li lagati da iskoristiš čovjeka? Pa ne. Pa to su 10 zapovesti, dragi moji. Znači spasen čovjek živi po zakonu Božjem zato što je spasen, zato što veli da je spašen, zato što je to Božja volja, dragi moji. Pa koja je razlika između nas i svjetskih ljudi? Ako ne to, što mi ne lažemo, ne krademo, ne vršimo preljube, trudimo se da živimo tako. Pa je li tako ili nije tako? Kažete. I kraj krajeva, šta je Bog? Prosti mi Bože, manipulator da se igra sa nama. Jednom kaže lijevo, pa onda desno. Bog je, dragi moji, svemoćan i nepromenljiv. On nije kao čovječanstvo, jednom, ovaj zakon, pogrešili smo sad, drugi zakon, pa treći. Jedna vlada za 4 godine može 5 puta da menja svoje zakone koje je sama usvojila i dala, izmislila. Ali Bog se ne menja, dragi moji. Bog jednom kaže i amin. Ali nažalost, mnogi koji znaju par stihova, stotina stihova iz Biblije, misle da znaju cijelu Bibliju, oni gotovo propovedaju, oni misle da sve znaju. Ne znate, braćo moji, oprostite, ali vi nemate pojma od Svetoga pisma. Vi ste od prvog razreda ušli u 8. razred, od 8. razred ušli u 4. godinu srednje škole
И мислите да све знате. Читайте Библiju како што треба. Цела Библија, не само Нови Завет. Нови Завет без Старог Завета нема темел. Немаш темел ако знаеш само Нови Завет, а Стари Завет не знаеш. Едино Исус Христос да амин. Мики каже, никој не е слободен, слободни сме били само док сме имали 6 година, до 6 години сви сме робови овog света, така е. Школа, факултет, посao, робови сме, така е, брате мои. Седите каже, закон е усаđен у нашим срцima да будемо спашени Христом. Амин, тако е. Тако е, сестро, сирата. Драги мои, значи, ми све ово знамо, а понашамо се kao da Hristos neće doći najmanje još možda 100-200 godina. Moramo biti iskreni sami sebima. Verujemo li da Isus uskoro dolazi? Da nisu više u pitanju decenije nego godine ili ne? Moramo biti, znači, direktni i precizni. Verujemo prema Svetom pismu, gotovo, vide se ovo je to, a ne, pa čekajte ovako, ponako, nema dileme, nema tu šta da se debatira, nema tu šta da se govori, dragi moji. Verujemo ili ne verujemo, kratko, jasno. Biti ili ne biti. Miki kaže, tako je, brat veli, čitajte polako Biblija. Tako je, brate moji. Znači, ljudi moji, ja i Miki, pazite, Miki je, ja ću vam reći, znači, on je Nova apostolska crkva, znači, on je apostol. Ja sam adventista 7. dana. Mi nikad nemamo verske raspravije. Mi nikad nemamo nesporazum o Svetom pismu, zato što volimo Hrista i cenimo jedan drugoga. Mi se smatramo braćom u Hristu. Čak imamo naš brat, prijatelj iz detinjstva, ja sam vam to rekao i pre nekoliko meseca, Ramče skrateno ga zovemo. On je musliman i to jak, strog, ali on se slaže sa mnogim stvarima u Bibliji, nikad ne napadamo jedni drugima, zajedno se borimo za dobrobit čovečanstva, kad god nešto možemo zajedno da uradimo ili da učinimo ili da se molimo. Prijatelji moji, narode Boži, ne može svako biti učitelj Biblije da se pravi da sve zna, a najviše da znate, Boga ponižavamo, uvređavamo i opadamo ga kad govorimo ljudima da 10 zapovesti su ukinuti na krstu i one više ne važe. Znači mi možemo da lažemo, da krademo, da ubijemo, da vršimo preljube, da ne gledamo roditelje, da budemo ljubomorni. Slobodni smo jer nas Hristova krv čisto od svakoga greha. Jel tako? Pa nije tako, dragi moji. Svi vi koji napadate zakon Boži, 10 zapovesti, jednog dana ćete odgovarati pred svetim Bogom za to. Jednog dana će odgovarati. U Evanđelju po Matiju 5. glava šta kaže Isus? Zaboravljaju ili ne znaju, nisu čitali. Kaže, nemojte da mislite da sam došao da ukinem zakon. Nisam došao da ukinem, nego da ih ispunim, da živim prema njima. I onda uveličava zakon. Čuli se da je rečeno, ne vrši preljub. Pazite sada koliko uveličava Božji zakon, pojašnjava Božji zakon. Samo da pogledaš ženu sa očima, sa željom. Kakva žena, ti si gotov, ti si učinio preljub. Mislima si je poželjom, ti si već zagrešio kao da si bio sa njom. Vidite koliko još strože, još bolje objašnjuje. I sad mi se našli neki kao propovednici koji pojma nemaju iz Biblije, koji nisu čitali celu Bibliju i kažu, ma kakvi mi smo slobodni, mi možemo da živimo kako hoćemo. Pa živi ti kako hoćeš, pa vidjet ćemo gdje ćemo završiti, ja i ti. Ti ili ja, gdje ćemo biti. Nego da ga ispunim, tako je sestro. Tako je brat veli, ko ima ljubav, on zna što je Bog i mir Božji ga vodi. Bio je jedan takav sa svojom ženom. Bili smo azilanti 1994. godine, mislim da je bilo, ili 1993. kad bio građanski rat u Jugoslaviji. Dolazio tamo, mi smo bili jedno 15-20 familija azilanata, tu sve naši Romi. I dolazio jedan braćan par Jehovnih svedoka i propovedaju, ok, ja nisam nikad ništa branio ili da ih nagovaram kod ljude, da ih kažem, nemojte da mu verujete, oni nemaju pojma, nikad nisam tu radio. I stalno su dolazili tu i jedan naš prijatelj, znači, s kojima sam bio dobar, on je sa njima poučavao i postoje posle toga Jehovni svedok. Ja ga nikad nisam obarao da ga odvučem, da ga ubedim, ne, to nije prava religija, naša religija, ne.
Изволи, проучавај ти како мислиш. Јел тако, брачо? Не смемо некога наговарати или одвучи од тог пута. Пусти го, може се молите за него. Али ако он то жели, не смемо браните луѓима. Да се премо препарани нема. И почел да напада мене, овие адвентисти немај поима из Библии, ми знамо све, Божи закон не важи, субота не е дан од Бога, сваки дан е радни, све можемо, оно, и почел да напада мене, еден пут, два пут, ја ништо, нечу да говорим sa ним. И онда сме звали ови, знаеш, ајде, каже да видимо šta će да кажеш. И он напада мене. Ја чуti ми, молим се Богу. И видим да се прави свезналица, да зна он супер свето писмо. И ја ga питам, добро да те питам нешто, ти знаеш цело писмо? Да, како не, ја све сам прочитал, све знам. Добро. Реци ми, потоп, знаете потоп, каде уништил цели свет, каде био, пре Мојсе или после Мојсе? Пазите што се го питал, едно питање на кој е тачен одговор, да мој син у то време он имал 5 година. Питам ga njega i njegovu ženu, kad je bio potop, pre Mojsija ili posle Mojsija? Znate šta mi je odgovorio? Pa naravno, posle Mojsija, kaže, kako to ne znam ja. Kažem, ti znaš Bibliju, pojma nemaš iz Biblije. Sine, kažem mu, kad je bio potop, pre Mojsija. Pa kako to? Pa Mojsije, on je mislio, zato što je Mojsije to pisao da je bilo, znači, posle njega, kažem, pre Mojsije je bilo 1000 i 1000 godina unapred, da će tamo bili. I od tada više nije dolazio tu da propoveda. Svi su mu se smejali i smejavali su ga, sam je tražio, braćo. Pravio se da je sveznalica, da zna sveto pismo, nije znao potop kad je bio. Da li je bio pre Mojsije ili posle Mojsije. Vidite li? Zato, nemojmo svi da se premo sveznalice i kao učitelji mi znamo. Od 1988. godine studiram sveto pismo, do danas skoro koliko ima 38-39 godina. I dođe mene neki sveznalica koji je počeo pre godinu, 2 ili 3 ili 5, on zna celo pismo. Dragi moji, oprostite vas da sam vam zamorio sa ovim stvarima, ali to sam da kažem, znači, živimo, kad smo živi, mi ćemo čitati reč Bože, amin, tako je. Mina, Miki, dobrodošao, brate. Miki kaže, da, tako je, Bog je napisao šta da jedemo, ali napisano da se obučemo, žena, venik ne bi trebalo da obuče pantone, tako je. I to je deo preljubu, tako je, brate moj. Znam sada dobit ću njega, ne, upravo si, Miki, neka kaže ko šta hoće, a? Isto neki ne znaju ko je bio pre Alhamil, tako je, Miki, a prave se učenici, pravi se učitelji, veliki učitelji Biblije, Galo Seneski, dobro dojde, brate. Braćo moja, mi smo završili sa našim proučavanjem večeras. 7 zla. Prva 3 zla, Bog daje šansu nepokаjanom човечанству, ljudima koji ne vjeruju sveto pismo, ljudima koji su daleko od Boga da se pokaju, obratu, da vide ta zla, te 3 kataklizme i da se obrate Bogu. Nažalost, kad dolazi 4. zlo, nešto se dešava sa suncem, sa klimom, sa toplotom, prejako sunce greje, velika vrućina, počinju ljudi da umiru od žege, umjesto da se pokaju i da prihvate Božju milost, oni psovaju Boga i ne kaju se. 6 zla, jedan za drugim, 6 kataklizme, na 6 kontinenta, najvjerojatno pretpostavljam, jer kad bi bilo znači globalno svako zlo, onda ne bi niko ostao živ. 6 kontinenta imamo, sad ne računamo ono Antarktika, Antarktika i tako dalje. I ljudi moji, 7. zlo, dolazak Hristov, Jehove Boga našega spasitelja Isusa Hrista. Odnosno zlo za zle ljude, a dobro za ljude koji vole Boga. Koju ćeš čašu uzeti večeras, brate moj, sestro moj, prijatelj moj? Čašu Božju koju nam daje spasenje ili čašu satansku koju nam daje propast i večne muke? Bože naš koji si na nebesima, hvala ti, slava ti, čast što smo mogli večeras proučati tvoju reč. Što smo mogli večeras da te slavimo proučajući tvoju reč, zajednički tako ko braći i sestre. Slava ti što ovdje imamo iz skoro svih denominacija braća i sestara koji zajedno te slavimo i hvalimo i želimo da budemo spaseni Bože. Slava ti što ne gledamo ko je ko, šta je, koja denominacija, nego
šta gledamo ko je Boži čovjek, a ko nije Boži čovjek. Blagoslovi nas da budemo Boži ljudi, da budemo tvoji ljudi. Blagoslovi nas da budemo tvoji predstavnici, da blagoslovi nas da budemo tvoji propovednici Bože, da objavimo ovom svetu tvoj dolazak, da objavimo ovom svetu 7 zla koji ih očekuju. Svi se boje ovog rata sada. Rusija, Ukrajina, Amerika, Izrael, Iran, a niko se ne boji 7 zla koji će uskoro se desiti u ovom svetu. Zato dok je otvorena vrata milosti propovedanja, blagoslovi nas silom Duha Svetom da objavimo ove istine ljudima i da ljudi se pokaju obratu kako je vreme milosti Bože moj. Tvoj Duh Sveti to neko uradi u nas i preko nas. U ime Isusa Hrista. Haleluja. Slava ti Bože nas. Slava ti. Amin. Amin. Bog da nas sve blagoslovi, dragi moji. Evo tu je i Mika, Gabriel Radu. Dobrodošao, brate. Čitaj, veli šta da čitam. Pitanje, da li je Amerika Babilon? Aha, da li je Amerika Babilon? Sestra Sveta, znači ovako, nije samo Amerika Babilon. I Evropa je Vavilon. Evropska unija, to je Vavilon. Papstvo, Vatikan je Vavilon. To je sve kao jedan paket, znate, paketić nemam. Ja imam, evo kao na primjer ova korpa, viš, ova korpa, znači, evo tu je ova moja unuka sve stavila ove smešne stvari. Sve to zajedno unutri Amerike i EU i Vatikan, sve zajedno su Vavilon. Sve ono što se udaljilo od Boga i šta širi lažne nauke, lažne doktrine, lažno vjerovanje, to je Vavilon, mešavina, znači to je haos, to je užas, dragi moji. Nadam se da si zadovoljna sa odgovorom. Amerika i Evropski parlament, bravo, evo i Miki je dao isti odgovor, Bog da te blagoslovi. Adriana Nikolova, amin, kaže, i Makedonka i Gabriel, amin, braćo, hvala na odgovor, nema problem, sestra naša. Prijatelji moji, Bog da vas sve blagoslovi posveti i doviđenja do sutra kad će propovedati, mislim da je sutra Emilio, mač Bože Emilio, znači starešina Emilio, Bog da vas blagoslovi sve. Spremamo se za događaje koji slede. Dobro, bolja vremena neće biti. Nemojte očekivati bolja vremena sve do Hristovog dolaska. Kad bude Hristos došao, tada će biti bolje vreme za sve koji vole Boga i koji imaju čovječanstvo u sebi, koji imaju dušu, koji imaju, znači, Duha Svetog u sebi. Čovjek koji ima Duha Svetog u sebi, on je čovjek. Čovjek koji nema Duha Svetog u sebi, on je demoniziran, on nije čovjek, dragi moji. Bog da nas sve blagoslovi i vodi. Pozdrav, Maranata, Gospod dolazi. Amin.